Pa eto, onako, kako je uopće došlo do toga da si se odlučio baviti tim i rekao baš u jednom trenu ne idem all in? Nije bilo tog momenta, bilo je, ja sam zastao svoj super sud, nisam, pada po podu, poslije ćemo to potrebiti. Bilo je, znači ja sam otvorio firmu za dizajn i animaciju sa 20, studirao sam, full sam zabrio za to i kao otvorit ću firmu, idem all in u to. Preselio se u Zagreb, studirao godinu dana u Rijeci, preselio se u Zagreb, nisam uspio prebaciti, mogao sam opet iz početka, upisao opet iz Rijeke si originalno, ne? Da, rođen u Beogradu. Aha. Zato mi Dubrava paše. Ko doma. Koji si dio Dubrave? Gornja Dubrava. Koji dio Gornja Dubrave? Di? Znaš gdje je crkva Leopolda Mandića? Brate, pa tamo sam ja živio blizu, Tesička sam živio. Ja znam di tvoji roditelji imaju dućan. Ima li? Da. Tamo kod ljekarne. No, znam. Aha, ti ćeš meni, doslovce kan kao, mi smo iz Dubrava i ja ti. Još uvijek je to, ali naš prostor ne ide sam. Okej. Kuća, da. Mi smo još imali podcast. Prvi 2 sezone, da, u sobi moje. Predobro. Da, nije baš. Nije baš bilo dobro, da. Dobro, početci. Da. Ja sam išao u Starčeviću školu, ne? Znam, da. Kolma Manica. Znači, baš je OG u Dubravi. Već si dugo tamo? Ne, godinu i pol tek. Okej, dosta. Da. Vidi se, da. dosta. Već sam, aklimatizirao sam se. Okej, moram te nastaviti dalje, oprosti. Pucam petarde, cijelo vrijeme. Cijelu godinu. Cijelu godinu, nema kao, joj, si kupio petarde, kao pa ne stajem. Imam ponavljajući. Kupio. Da, Mirnovec mi šalje kupio pakete. Samo roka. Newsletter. To, mjesečno mi šalje. Imam pretplatu na Mirnovec, kao. Ljudi kao, joj, samo rokam one bege. Spojit ćemo to s ovim lokalnim dilerima, nema problema uopće. Name brand, koji ja platim na brandove. Da. I onda sam išao na Mirnovec, samo na Siguricu. Tako je. I počeo se baviti time i došao u Zagreb i pokrenuo je bio open mic, znači, ne mogu ti opisati, open mic u Purgeraju, u Ribnjaku je bio taj klub. Purgeraj, prije 20 godina. Redovito je bilo više komičara nego publike. Da. Redovito. Aha. I tamo je bilo kao, imaš 7 do 10 minuta. To je Marina radila, da? Tako, da. Marina Orsag i pričala nam je u podcastu. Marko Petar Orešković to pokrenuli, Marko Petar je dosta brzo otišao iz toga, a Marina je ostala. I onda je kako se zove, tamo sam krenuo. I kako sam postao, zato jer meni to je bilo toliko fora, ja sam sve vrtio oko toga, samo pisano i materijal i samo novo, da me onda prvi put ona zvala na neku svoju gažu. Kao, ajde dođi otvarat za mene, za 0 novaca, naravno, ali kao iskustvo. I onda nakon 10 puta, evo ti 100 kuna. Nakon 20 puta, evo ti 150. Nakon 50 puta, ajde pola ti, pola ja. Kao, odradi ti, već sad imaš pola sata, odradi ti pola sata, ja ću pola sata. Tako je krenulo danas, komičari imaju puno drugačiji put i drago mi radi toga. Ali tako, i ja ljudima kažem, ljudi kao bavi se time kao koliko ti trebalo da uspiješ, ja kažem, evo ja sam, mislim da sam mlađi komičar, sad možda malo bahatiji, kao ima 10 nastupa, ja bi sad negdje nastupao, ja bi tebi otvarao, ja sam prvu plaćenu gažu, da me neko se javio i rekao, Alex, dobar si mi, više ne sjećam ni šta je bilo, sam imao nakon, ja mislim, otprilike 3,5 godine od tog prvog nastupa je prošlo, da imam prvu plaćenu gažu, da mogu reći kao nekome je platio, nije bila neka cifra, ali kao, mi smo se dogovorili, ja sam bio zadovoljan s obzirom na svoju kvalitetu, nisam ja rasturao tada. Ali bilo mi je kao, to je to. Prva gaža koju smo fakat imali, ja taj poster, nije poster, nego ovako dio kartona, je friend sredio u Gorici i oni su čuli preko telefona i ovaj je krivo čuo i on je napisao kao stand-up comedy i piše Alex i Max, jer on nije čuo dobro Alex i mislio da sam Max i plaćeni smo bili tako da on je rekao kao, ne mogu vas baš platit, ali kao mogu vam date da cugate koliko hoćete tu večer. I mi kao da. Kao, say no more, ja sam tamo i nastupali smo kao, naravno da nije bilo pozornice, to je neki polukvartovski birc u Gorici,
kašetu je okrenuo naopako, mi smo digli na kašetu i razglas je bio ona stereo linija. Znači, ona linija ima na 2 zvučnika sa strane, spojen mikrofon unutra i kao iza tebe stoji i kao pomakni malo kašetu da ne blokiraš zvučne valove tog ozvučenja, nevjerojatno. Razglas. I kao to je bio prvi nastup, ja još tada nisam cuga, kao što smo pričali prije kamere, da nisam cuga, ja sam popio 4 Pago soka, koji su bili tada full skupi i full high class, tako da nećemo hejtet Pago sokove. I meni je bilo kao ja sam nastupao za 50 kuna u sokovima večeras, ali kao najbolji ikad. U sokovima. Nabavne cijene. I tako sam krenuo i onda malo po malo, prva gađa pa te neko nazove i kaže kao gledao sam vas svih 5 večeras, nice. Imam neki birc u Vinkovcima, ćeš doći, neki frajer je tamo, pričao sam u stand-upu, ćeš doći, kao za 500 kuna, ja kao može, idemo, kao... I tako je krenulo malo po malo, tako i danas krenu i više manje čuju za tebe pa te preporuče, pa staviš nije bilo klipova online, doduše. Da, sad sam primijetio da, mislim što je logično, dosta vas i radi kao nekakav content online, što je super, mislim, jedna reklama zapravo, flyer jebote, znaš, rezime u biti ovoga i sigurno dovodi to do puno gaža, ne? To ti je, evo ja ću reći ljudima, svim komičarima govorim, samo objavljuj, nikad ne znaš šta je drugima smiješno. Da. I, znači ja sam ove godine, sad u 12. mjesecu imao korpo gažu u Ljubljani, za farmaceute nekakve. Znači, svi su na TikToku ili Instagramu, svi. Znači, i ova treba od nekog frajera koji ima hrpu novaca, ona isto scrolla po mobitelu. Mm-hmm. Ona možda scrolla na jahti ili u nekom krevetu od ne znam koliko, 10.000 eura ili šta, znam šta, ali dalje, nema po čemu scrollat nego po aplikacijama koje mi imamo. Ona je na TikToku i to. I frajer ti je, znači šef te firme, scrolla, ne znam da su reelovi ili YouTube shortsevi i to, vidio moj klip, imam neki klip o torbicama, nešto kao zezam se sa torbicama, žene, bla, bla. Njemu to je bilo smiješno, poslao klip asistentici i kaže kao, aj, vidi ko je ovaj, da li je dobar za nas i da li bi došao i da nam dođe na Christmas party da nas malo nasmijat. Jer ja sam došao tamo u Sloveniju, pitam kako vi znate, kao... šta na Christmas party? Da. Što rekao? Da, Christmas party, Christmas party firme. Da. Team building. Upravo Domjenak. To. Tako, domjenak. I ja pitam kako ste vi došli do mene, ja sam njima javio kao, vi znate da ja, ne znam slovenski, kao, i ona kaže, ne, svi naši su ti od posvuda, pola Bosanci, pola ovo, i svi starija ekipa znaju taj srpsko-hrvatski, i kao, bez beda, znaš, nemoj sad neki slang, baš ja naravno kao kužim. I ja pitam nju i on meni to kaže, da, ja sam te našao poslao njoj i meni kao, i kao sad sam ja zaradio, čak nije ni bitno, ali kao, znaš, meni kao, znači samo zbog klipa i frajer je scrollo, frajer je, šef te firme i preseli su novi ured, pričali su mi kao koliko su platili te stvari u novom uredu, uvozili neke lampe koje ne umaraju oči jer nema neki podsvjesni titra iz Španjolske, koja svaka lampa košta, ne znam, 120 eura, svaka sijalica, tako ne. I meni je kao, i on je na Instagramu ili na TikToku i tako sam dobio gažu. I kao zato kažemo svim mladima, kao, i to moji klipovi, imam neki koji su fakat snimljeni, ja snimam te specijale, fakat se trudim, ali to je moja strast, tako kažem, ali mobitelom, danas su mobiteli bolesni. Ma da. Znači, ovaj mikrofon koji sad snimamo tu, to je ovaj DJI, kupiš neki mobitel, dosta tih klipova koji smo tišli najviralnije, iPhone 12-ica. I kao, daš one titlove jer nije baš neki audio bio na iPhone 12-ici, sad imamo bolji pa je bolje. Ali kao, i to je jedan klipove mogu ljudi otići. Znači, ima jedan klip koji je otišao, prvi viralni mi je, nema niko me neće prepoznat koliko je loša, ali 250.000 bi ovo prvi put u životu je bilo, a klip, i titlaš, čuju ljudi, brutalno, 20.000 lajkova, ja kao objavljuj sve.